ake siqale yazi into engiyibona mina la ukuthi kahle kahle mina nawe besenzana izilimo kahle khona ukudakelwana kahle uyangidakela ima wo khona ukudakelwana phakathi kwami nawe yakhumbula ngikushiye noKhiya ngihambile ngaye phayinsawo ngathi mangibuya kwenzakalana shuthi sonke lesikhathi mina ubona isilima la kumina NP kwalokho Nkabi yami ngibuye ngi-add lento esho uba futhi kahle kahle usuthi usumenza isilimo esikhathi eside because uma uthi wena lento yenzeke ephathini akucinanga lapho bese nifanelana ama-airtime nifonelana noma wakhe ngaphandle kwakho uthi ubafazi awusibonanga isidingo ke lapho Nkabi yami uthi mhlawumbe umazisi ukuthi kahle kahle khambani uvele wabona ukuthi wena nje lento ifihle niyenze niqhubeke esayidini bafo angibonanga kuyindawo yami le especially njengebe kuumuntu omngane wami and ukwazana kwami naye it was before ithama lishade nalowo muntu if I'm not mistaken 2016 I think bashada ngo2017 dead lapho so it was before ukwazana kwami naye it was before ngangamazi nalowo muntu lo so angibanga nasisibindi sokuthi bese ngihlale naye phansi ngimtshela ukuthi uma wakho kanje okay webafo akasicela njobe impilo yami nje ngicabanga impilo yakhe grand ne njobe impilo yami ayikho grand bese ngisho impilo yami phela ngizokhuluma njobe impilo yami kanje uthi ngenze njani ke manje unalo ikha elala wena une timer une OLED mina nginalo i timer anginalo i OLED anginalo idlala mina kumele ngenze njani ngangitshele ngoba phela awubamba ama calls zami kumele ngenze njani ngangitshele ke baba Bezobe ngisho ukuthi abengayazi mina indaba ukuthi wagcina kufike ngoba bengibusho na ukuthi bengasafuna ukukhuluma nawe lapha ama socials ngasaphendula bengayazi indaba ukuthi wagcina kufike ethenini uzoyazi kanjani indaba ukuthi kwagcina kwenzakaleni ungabamba ama calls zakhe phela kufanele ubamba ama calls iqala Nkabi yami uzuza ukuthi kambani bafuna mase ngibambe you were supposed to answer the call so uzomuza ukuthi uthini kuwena Nkabi yami uyayizwa lonto le mina Nkabi yami angidwi na kodwa manje ngiyakubona ukuthi uzama ukucasha ngento engekho njengamanje yabo lonto le wena mawukuthi uthi wena ubungakwazi ukuthi uzothina why pho ungamniki ithuba lokuthi ubafo akutshela ukuthi kahle kahle ngikudingelani ngoba ngikufonela kuningi mfethu kuningi manje shothi wena bafo okay ma uperforma lapha stage kukhona OLED shothi kahle kahle kuba mnandi ne no akuyonto engiproud ngayo akuyonto engifuna understand lonto lena yonke lento yenza ngicanga unginyanyisa kahle kahle hawu ya kumele uyazi le nto leyo unyanyiswa ukuthi ngenza umsebenzi wakho uyanginyanyisa kwasa wena uyanginyanyisa ngifuna ngikhombise manje ukuthi uyanginyanyisa angi-understand cha ufuna ngikhombise manje ukuthi uyanginyanyisa lo umsebenzi wakho ngidlelani ngikhombise kanjani ukuthi uyanginyanyisa umsebenzi wakho umsebenzi wami ukuthi uyakunyanyisa uzongikhombisa phela lamapoem uwona dala ukuthi aze uthatha uma wakhe yiwo lamapoem soqala ukunyanya vele no inkinga yaba kumina ukona amapoem akuzona umsebenzi uthini ngempilo yami lesi yabona impilo yami imile mfethu impilo yami imile angikwazi ukuqhubeka because anginalo ikhaya one anginakhaya two anginawo abazali ngiyadinga uthando labazali umuntu bengitshela ukuthi umfowethu sithi mina ngizalwa ngedwa kumama baba bengitshela ukuthi nginomfowethu ngoba ngikhona wena but wena uphenduka inyoka kumina so ngenze njani uthini ngalento le osiyenzile wethu wena phezulu wabamba ama calls zami ungabeka mina icala kuyona yonke lento le mina sho necala akuwena onecala akuwena onecala ngisho wena onecala ngisho ukuthi kuyona yonke into esedlulile ubone impilo ukuthi ibihamba kanjani izinto ezenza ngiyabela na baba cha uyangijwayela kahle bethu mina understand ngiyajwayelana mina nawe ngitholile kwazile ukuthi ningithole ngikwazi ukukhuluma because vele ngabona ukuthi okay bayajola ubaba nomngani kamama so bagcina sebengasayifihli into yaboke sebeyenza nje nesesazi okay bayajola umama lo wamuva in umngani kamama so nje bazama ukuthi samukele ukuthi umamncane wethu okay besimthatha njengomamncane ke besingenankinga naye so into engibukayo uzoshintsha la ekhaya uzama ukuzoshintsha yonke into umana ke emva kusashone kuke kwanemali zakhe ephumile lezo imali lezo wenza isefungo nobaba ukuthi imali ezosifundisa mina kuze kube manje angifundi imali bayazidla umamncane nobaba utama omncane ubefunda esikoleni lezi right ekhokhayo bamkhipha bamfaka esikoleni nje selokishini khona kamasho uthende no wasithela lo mama Nkosi yami kuyena umuntu edehleze engigadile ehleze engikhusela ukuthi angimuse ukuthi ipuru ukuthi ngoba ngizomqhatha nobaba usubona ukuthi manje zenze lezi zinto ofanele uzenze manje ngosuku ashona ngalo ubhuti wami ekhaya nowaba bengazi ukuthi wayephi mina ngangazi ukuthi njengoba ehambile uhambe nawe manje wagcina eshona ngendlela yashona ngayo imaki futhi nje wena mfana yona into engibizele yona le yona into engibizele yona le
No phela. Kahle nina ngithenje mina nivuka nje nazibuza nje kunina nizongimoshela kanjani usuku. Yazi ngimoshela isikhathi kanjani? No mfethu ungasizwa. Cha mfethu. Kahle umthetho omnango umuntu engifuna ukuthola kuwena mfethu. Kahle wena ufunani? Yona into ngizongisanganele wona umsanganele ngibizela wona. Wena umsanganele ngibuzela wona. Iyangijabulisa lento ukuthi nina nizohlala ngama feelings abantu la. No mfethu ngicela ungizwe kahle Umthetho khona ngizokwenzani? Mfethu ngicela uwehlisa umoya. Ngizokwenzani la? Ngizokwenzani? Lalela mfethu lalela. Ngicela uwehlisa umoya. Mawukuthi wena awuyithandi lento enzakala. Kwayona le episode singayidlala nokuyidlala. Ngoba soyidlala ngemvumo yakho kuphela. Wena nje ukuthi wehlisa umoya umlaleli ukuthi uthi bengingangitshela ingane ukuthi ngizokwenza lo msangano lo. Yikho phela ezawuthatha isinqumo sokuthi eze la ekhaya ngoba ufuna usiza ukuthi thina sikwazi ukuthi sikhulumisane nawe nihlale phansi Make mfethu okwazi ekhaya. Okwazi wona ekhaya. Uhlulwe yini pho ukuthi uze ekhaya wena uzokhuluma nami? Wena emve ubungxixhe black wanqanqa nami ezingubenda kwasandi ikrekhelwe ngamathambo ekuku for heaven's sake mina ndandingakaze ndilale kwanentombazana. Ngicela ukubuza wemihle. Kuka ngaphi mina nawe senza lento le? Kukayi4. Okay, kukayi4. Yes. And okuko so yazi into babengazelanga lesikhathi bungayithandi wena lento. Kanjani zobe nginxilile kalo andithi uthatha advantage wena unisezutyala sokuhamba uyolala nami. Ekugcineni phela khumbula ukuthi lo muntu masuqeda ukulala naye bomnika imali wena. Understand? So anisafuni imali yakho ke wena ufuna uthando lakho. Usefuna wena ngqo manje. Ngoba eyona nto indiphatha kabuhlungu kuba ngathi xa ndikubona uhamba nenkazana yakho pha kube ngathi wenzelana. Futhi eyona wesiphathe engayi-understand kakuhle yile nto ondibuka ingathi ubuka i-strange ingathi awundazi kodwa should wanxila wena azi ukuthi angazi kumele ukuthi ngenze njani ke ngicela ukuthi ungitshele mina ukuthi kumele singenze njani. Sithandane akho kanto kumele uyenze anisafuni imali yakho anisafuni intwa yakho ngifuna mina nawe sijole officially wemihle. Yes uyazi into engeke izenzeke le naloku ukuthi ungibizele la angazi ukuthi umuntu wami ngathini mase kuthiwa ubona lento le yenzakala nje manje. Ingcono ke yakho into yokuba mhlawumbe umuntu wakho uzo-understanda better. What about mina i-boyfriend ebeninayo after ndilale nawe ndayidampa ngoba beningasaziqondi noba ii-feelings zayo ndinazo. Khona umuntu wakucela ukuthi dampe i-boyfriend yakho? Besingazuba ngasho mina ukuthi ngiyakuthanda. Futhi lento eyayenzeka noBaba Ntuli yaqhubeka isikhathi esingakanani niyenza noBaba? Yena welokho ngishela nginqaba shela nqaba. So mengabe sengiphelele umsebenzi bese silokhu vele ke sesibonana. Senibonana noBaba? Yebo uBaba Ntuli. Naqhamuka umntwana lo sena 9 years. Sena 9 years manje. Okay, mama. Bangelichaza udaba. Yazi ukungiphatha kabi nakho konke intoni ukuthi njengoba ngilapho ngifuna ukuthi sizolungisa izinto kufuna ukuthi kulunge izinto ngicabanga ukuthi ngeke ngakubekela ekuqaleni ukuthi ngoba ngidinga umphefumulo wendoda yami ulale ngokuthula kodwa udadewethu usangidlala nengabethi waye engaqondile uyazi ungidlala phi na ngumngani wakhe uma kukuthi wayedinga usizo kwakufanele ukuthi afonele mina njengomngani wakhe kube yimina othatha isinqumo sokuthi okay ngicela ufonele uBaba Ntuli kungabi uyena ofonela uBaba Ntuli phezukwa layo bhuti uthi uBaba Ntuli bese kunesikhathi emshela wena bhuti nje lento uyibona kanjani njengomngani wayengeke akwazi ukukhuluma nami angihlebela athi mngani wami awulungise kanje kuyanakala lana No, ngikuzwa kahle mama. Yes, bhuti njengoba ngila ngizolungisa izinto akangangidlali akakhuluma okuyikona ukuze kwazi ukuthi izinto ziqonde zilunge.